Lamuhla kungumsombuluko kuphina kuphi lapho khona upholeke lithuba lekulalela uhlanganyele nathi sifunza incwadi iRhapsody yamaqiniso lebhalwe nguyomfundisi Chris Oyakhilome DSC lamuhla kungumsombuluko timfica enyangeni yengongoni eminyakeni wa 2024 lomuhla ke umfundisi uthikithi uNkulunkulu uyakuhlanda kuko konke kona uyakuhlanda kuko konke kona kanti ke uvula umbhalo wakhe kuba seKolose 1:14 uthi ke sinekuhlengwa kuye ngengadi yakhe ngisho nekuthethelelwa kwetono. Umfundisi ke uqala ke uthi ke livesi lefu lekucala lethe kuKristu Jesu sinekuhlengwa lokushoyo ukuthi kukhululeka ngengadi yakhe bese kuthi encenyeni yekugcina kuthiwa ngisho nekuthethelelwa kwetono. Ligama ke lithi ngisho lisemabhokisini lokusho ukuthi belingekho emibhalweni yekucala bahumushi ke balifaka ngekubona kwabo kodwa ke belingasetshenziswa kahle. Ligama lelikahle lelinganisa lithi ke kanye kuye sine kuhlengwa ngengadi yakhe nekuthethelelwa kwetono tefu nasithi ke kuye sine kuhlengwa ngengadi yakhe kanye nekuthethelelwa kwetono tefu kusho ukuthi sine kuhlengwa kwetono tefu ngengadi yakhe lokusho kuthethelelwa kwetono kodwa lokho akusilo liqiniso ngoba leti dimvo letimbili letihlukene. Kwekucala kuKristu Jesu sinekugezwa noma ke kuhlengwa futhi kwesibili sinenkululeko etonweni lokusho ke kucolelwa sesikhululekile etonweni. Amen. Lokho kusho ukuthi akudzingeki kwende sono akudzingeki ukuthi uhlale ulinzile kude uqiniseke ukuthi awoni kunaloko chubeka uhambe ngekulunga chubeka uhambe ekukhanyeni. Amen. Eveni lakhe livi lakhe ke likukhanya. Dihlabelelo 119:105 incwadi ke ya 1 John 1:7 ithi kopha nasihamba ekukhanyeni njengoba yena asekukhanyeni sinebudlelwane lomunye nalomunye nengadi yaJesu Kristu imvodzana yakhe iyasihlanda konke kona. Lokho ke kwendeka ngekutithanzela njengoba ke uhamba ekukhanyeni kwelivu laNkulunkulu futhi uhlanganisa nalamanye amaKristu uNkulunkulu uhlambulula tonke tono takho. Amen. Sono ke sikhona yonke indzawo ngoba abantu bangcolile kodwa inkosi iyanihlanda kutotonke tono ngisho netono leningatendi kodwa lesentendile. Ngisho ke sizafule senda ukuthi babe nato tonke inhlobo demasiko ekugezwa eTestamenteni lelitsala nangabe ke bebafuna ukuhlangana naNkulunkulu bekufanele bageze izandla nenyawo tabo ngaso sonke isikhathi kodwa ke lamuhla akusendiwa lokho. Ingadi yaJesu Kristu iyasihlanda kuto tonke tono. Amen. Unakekela ke noma ngisiphi isono lesendiwa ngilomunye umumvu lesendiwa ngiletinye timvu kude uchubeke uhamba endleleni yakuphila ngekuncoba usuka ke kulenye inkhatimule uye kuyenye. Hallelujah. Bese ke John 15:3 uthi yena nine senigezekile ngale livi lesengilikhulume kini. Amen. Kungumsebenzi welivi ke ukuthi linisuse esonweni ecaleni nakubo bonke bubi khona nite uhamba ngekuphelela nangekulunga nitheleke imisebenzi netithelo tekulunga. Amen. Asisho ke nangu umthandazo walomuhla kiyo ke incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Utawusho ke emva kwami uthi babe lothandzekako ngiyabonga ngekuphila kwami lokusha kuKristu kuphila lokulungile lokukhululekile sonweni. Ngiyabonga ngekuhlanjululwa lokuchubekako lokuvela ekuhambeni ekukhanyeni kwelivi lakho. Ngihamba ngebucotfo nangekulunga ngenda imisebenzi netithelo tekulunga ngegama la Jesu. Amen.
Siyethemba ukuthi ubusisekile ngesifumvo salamuhla sayo ke iRhapsody yemagciniso. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu Kristu abe inkosi yokuphila kwakho ngekuthi uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Thani ke Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa kuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa kuthi uyaphila lomuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami kuthi Jesu Kristu uyinkosi yokuphila kwami kusukela lamuhla. Ngaye nangegama lakhe nginekuphila lokuphakathi, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekungisinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengingumfana waNkulunkulu. Haleluya! Siyakuhalalisela nyalo ke sewungumfana waNkulunkulu. Kanti ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha Kristu sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku 7607 2865 noma ke 76124 uyasifola ke naseposini lembane lelithi ce@gmail.com. iRhapsody yalamuhla awukamani nje waliphula lelithuba lokuthi uyilalele, kepha bekusehlelweni laNkulunkulu kuthi uve umlayeto lofana njengalona. Siyabonga.